Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka Ophis jong district AH and Veterinary Officer West Janta Hills Rakhe ka wall Zoonosis de ba samru da ki kor at plang ni ki shaf kata sha ki kat khandangot kinong rijingri ka West Janta Hills district mtakasngi ya ka wall Zoonosis de Rakhe helor ka phang. Let's break the chain of zoonosis transmission ni tungin pendekut no ya ka jinga bit kunyang jingpang ya ka jinga lang lingkat lapnya du Dr. DI Kejam District EH and Veterinary Officer West Janta Hills ha ka jinga dan lang ukongsan Dr. KB Sakhar Director AH and Veterinary Meghalaya Shillong bat ki katuk aningut kinong rijingri ka West Janta u Dr. DI Kejam kumusyong konor bapnya ya ka jinga lang ulai tu ba ka wall zoonosis de la Rakhe ha satla ka perthai hakan rhetoric naitung bade kini kasngi lai thuru yaka daka UNO ula ang baka zoonosis kadai ke jingpang kabay bet na kimrat skibriu kom kanu kasa ke jingpang lamwer lani rabies hakikso ke jingpang hakisim CR lani bird flu ke jingpang khlam hakisnyang swine flu ke jingpang TB ni tuberculosis hakbabun kibriu ki yo ke jingpang TB nakada baki abet nakamasi bakiri yaki korat plang layo jingarap ling baga central scheme bat kador jangka kalong khat wehajar sanspa tingka kat ba kinong yo jing mentoy kin siu tang khat sanspa tingka ukong sanu Dr. KB Sakhar Director AH and Veterinary Meghalaya Shillong haka jingkran ulai thu bai ka zoonosis de lakan mau bram kerpang yaki kambak raw lalet ik scientist but wini kita ki scientist udai uluwes pasture ubalalap ni gawe ka dawai tika banyeda na ki jingpang lamwer jangki ksau Lani rabis hakan rhetoric naitung Josnam Shejar Praspa Proposan. Man expert in machine. Next come down mandale demonstration down yo pigi jingpen che wa benia ma kamon penam kam machine. Tegani to kasni rejing sekiat kamon pen che ki wa to ka world zoonosis day. Kasni kawa I haga service biyong I kemu I kam kyo pro ha wale di scientist we know the scientist to ului pasture madu kasnem katras pa profausan bun di kisnem dalai ki di jing chem gyong u ya kadawai kawu etika uyada ki na kani kapang bit yung kiksao kamot karabis kala dapat pi kat kamoman hagi arsnem aga perthai woro wa hakani ga jala yung hila woro yamat I kani ga klam covid gijing to awai chan bha kani ga klam covid wa ki wi jingbang gi watip I kam ki zoonosis kam wada ong hinne chwa do chairman do district officer waka zoonosis si man kate ka kujut kawaya bi nakimara chiki bru karwa hakani wan ka covid emmi gijinget to nupha ile sedang kin naka marati mo doktor nyang ong kin naka lembet dikate la em gijinget to tapi kiwo yo poi lang ye em lang ini yo kijingtip kiwa benya kiwa che yepi nabha kam hagini for kam tamem kam hai I kam ki bru apa society mau yo tip has phangin kijot ki we bi khnang yo tip I le ki kamra mayu ki wato ule I mau yo pendak I khnang upen duna ya gani ka kijot ye bi kam gani na dapat pile ya ka team kamut ye kate kejing tumu yang kani ka world zoonosis day yang kani ka snam arajar a wi le number pla ongki let's defeat the come on chenyang kamte let's break the chain of the zoonosis let's break the chain of this transmission wamut le kamal ye perkhat lang I ye kre lang I upendo no lani upendukut no ye kani kejing ye bi kani knyang jingpang the I have any born bha lagai pat I kamaman ha perthai le ya kani ka covid ka kamram yom I hila yo klam kajak ini benta kamwan u dukut no ya ka nang ba kani ke jingpang u penduna no ya ka akaju ko porle u ye u le u weng no ya ka na perthai sarkar da perchanggon ki lat ki luti kawini kita mo dapat miki
ka tika vaksin mo kini ga vaksin to em kam hai i kam ki buru ki wo chim bon ki jing pin thami bon ki jing ki khubor ki wo bakla ki wo pin sapriang ki ha ki wo bon ki rukam wala da hi ga ni ga vaksin ga ni ga tika dauman kam te scientists dapat mi ki lembaga research ke yong ki mo kamuan uperchang ya fight ni pendekut ki ya ke jing ya kan ni ga bor yong ni ga kenyang jingpang kalat tangkan ni wan ke te mot lembaga tika de hawa kalam is from the zoonosis na ko covid man ka wi ni zoonotic mo ko sapriang ha ki bru untuk tanggo pen sapriang ko ada kata is selansar ka perthai waro owi kan ni i waro ai ma de jing mo ki yaw ki han khai ka pateng kalai ka wan waro da sha restrict i mo da cha mana hawro ki liang tim yo i u im la duit kamu ji em mio i kamai la duit kamu ju kamai don ra chi bon ge jing jari i waro ite wan kwa penci pi kejak aga baye to o kan ni zoonosis em department yong i kamu man kan ni em le ki scheme ki wa ye pi ki farmer la da kwa pi ule ye kini ki thung pi ki jat jing thung ki wa em kam na ka benta ki jingri yong pi sibu ong no kam ki maize kamu soybean namun ong kita buat lagi ni girukom wa i makna i nagaleng ka department tangba to ong pi to tho pi ka application penyu pi wa mp ka thau ko yong pi hi de yo ki ti jingera pi nto du gi sembai le ya ki jinglot ki wa upenam kam pi i tu ki bentang waro wa rap tum pi ini nadu warukam ti nadu kirukam wa bun jat harga kwa pi ki babnya dau ki kot ki slash ki district officer yo penci shu ki tambah kini man hakani ke snem arja ar khau apu wi snem ka wa i nagalyang da department na sarkar le thu ki lat ki luti kamon yo yorap ki farmer ki yo ki wo pun giliang ba ka jing ka pun ha pring ki nongri jingri yo i man ko wa chitom ka bang ki jingri yo ba osat ore ki de khana ko pendunai ni wa i ki lat ki luti kamon pen sting ki da ko i ki ni ki jingerap yo thung ki jing thung ki we to yo ki ya lata ya kamasi ne ga snyang ne ga ser ka wa em kam pe ki bon ki project ki ba ka government of india ka kloi ba kan rap ni khanang ba ka step jongi kan long self sufficient nginum ton kam shu bangin pelut ki pisa bangin on ra ki jigri da ba on an average ka step jongi ka pelut ki pisa ba import ki jing don kam ka do nadu ka dun hadu ka peleng hadu ka do masi ba ka do snyang na sapa ba ka do ser omduna ya ka shijar na ni shijar arspa krur ha ka sisnam kata tak pisah ka le sapa khana mangin la ban reduce ka tena ka naw ngi lunch ki program ki ba he hangni namar mangi perkhat nangni suppose nam nangni state jungi ka de ban la ban achieve ka target bengin self sufficient Narangi la banong self-sufficient kinongri jungi hangni po state kin salong kibabit kibabiang. Relation dengan IE distribution of subquarters to the beneficiary of the budgeting district. Nah, ni kesini start kepercayaan, situ kepercayaan penyambung gi kesini kami kita kawal Zoonosis dia. Ini dia aku bi upon call now, we press on imut ni kesini. Kebatai o kamjo kamu batai pikan ni watok. Kini tak kesini timit lembab UNO ni. Wah, hai tak begitu kikejut KYB now umarat sobro. Example kamera rabis ketul kejut kesau, cak kesau, ketul ada buru cak ada kesau, lupa ubi, jiu buru yo, ka kejut dia bercakap kesau, kesau dah. Kalau arang gabar flu bersnya bah flu berat setelah pertai,
kat ni new dap yang macam pop state head style cha Bombay Maharashtra morong cha big state head India kan mereka di kapati betul lah kami dikejut kawa gibi jogru ko gibat flu le ne avian influenza kapka example sakwi wan ga swine flu ile ko man kata kejut kawa man di virus ko gibi jogru le ga em dia kisnya kamu kena pi ketu ka em dia pong dia swine fever ketuan tok gibi jogru ya di kisnya ni kisnya ko ya tu cispa yak le risnya cispa terlihat sem lo yang pi pencispa bang ke tangwa menyebi ni so man yang kamera peraki dah diuruy man kuarera ni ladau tutre yang betul betul senyang yang hot tu kesem man demi cukup itu an kesem gom yo le itu senyang gom yo tu senyang dah yo dia kata kita tak example yang ni ke zoonosis zoonosis ni kam jo le TB tuberculosis bon gi beru yo TB le dawa rak nak masih go ri em ki perlu nak timen ku apa nak gi kita tu de dia wa duk di jing le dawa handle gitu mesti ko ya TB nak take care dia dia ya kati tu kita kerja ni ko batai pi jumpa fiksi andrai kan ni jo kesni waro santar idalek jom bentar hani yo kerja tu ni em job sarang ni andrai cipil bon ni apa ni kamu dah ni kita dilek jajar kita jajar tahu kre nanti di iwan ni kan dilek kata nak ada di bentar pangkup kan ni kesni oh sam ye pi kata de mesin bo lang pi ni kita jadi nyopi kam jo le ni program boleh index ni daw pen publika chru ni daw adiga chru warga dap san house nem yang state negara ni for the golden jubilee celebration of negara state tu kini urat kita daw thab gi cetai daga dam chiam ngam urat ne ba daw kompai keleng district keleng dari tri boin chiam le tu nong phe tang i daw bu di bata kita tak ciptin aktif pasal pi hari tak boleh program dia kesini yo UAP lada MD Plang di UAP Pinalum MD Plang go kit pi yo PQ UAP Penglewet lada MD Klo go M Thayung pi yo PQ UAP Penglewet yo PUA dan yo PU Chat yo kita di jingri yang pi ubang hari hai wala tu tiwan de yo awa kani ka saf qatar lada pai hafi jo a ki ki pachor kisla pachor MG Bru go e yo e bam da khale hohi MG Bru go a yo news kum kuba news kum kuba manda a gi utus kum kuba kham tam ye gitu go repte yarap ha go pun smart yo pi a yo utus kum kuba ngomong ni no ndai jing mot yang tadi machin yang ito u e yo pi a plang yo pi u e bam mi mesti pi yo pi a plang yo e bam mi senyang yang pi ndai man da pai wani kani ke machin man go krek kam hawro ke kakam yang unong rep lada ong pi ha kakam ri jingri lada ong pi kam ong i ha kakam ri rekha ha kakam reptit kani ke mucin to ko lai kam ko ong i ko ol mut ko lai kam ha bo ye pi panam kam ha ki te ki kam ki em kam yang pi hayung dan ha ki wan ki kam ko em kam pi yo ba yo pun peliat dan yo pun tkut dan pun luet ye itai ibam ko mut pi jingri yang pi tengah ite dan hi do pun yo pi le kamun u pendai ika sibet te kenang woyok tipi kenang wa kani ke machin wa jinggot yang ka e ka to uman ke kam kata kanong irap kani ke kor uman ke kam kata ko irap yo pun smart ye kam yang pi ne kham tam hagi ni kisni de yo iwa ipor to iwa kordor de wa am kani machin de irap ko yo pi upen dep ne upen yo pi upen am kam skiat ye por yang pi de duite don hi